ia le tua nei tai au por nei fo ia uli o le fo le Taimi se tafa le laulango e mafuta mai ai o te Faatuatua le swafa manu malo Yesu Keriso le Nasareta e le nei fo I tula ia I le mafuta mai se tatou watunu I au na le tua ia ma le lo se tatou watunu I tina matama ma tutua ia o ita I se tatou watunu ia o ai lava ia po fia fo I se me o e mafuta mai ai Faatuatua te o tori swafa manamalo Yesu Keriso o mai o malau fo launga e le nei fo I vayaso tal tonu tai mai le tua loto soifua ia malo nei ola vai e le nei fo I tu la tatou te mafutai ia I lunga o lana upu ia le nei fo I tu lai tal tonu ia wa tatou au lia mai ao na tatou matu fo se fa malo si au I lau savalinga fa le nganga ia tonu na e asiasi tapua inga I le nei aso ia o fia lava le ale e kalesia ia po le a foi ia le fare fai taulanga o e tapua iai ia le atua ia e saili na o Yesu le ala upu moni ma le ola tatou te le sao I le malo le atua I se ingoa se e kalesia ai tatou te sao I le malo I le o le atua ono le taulanga na faatinoina Yesu Keriso lo tatou alii mo lo tatou fahola ia e mo le toi foi ia le fa malo ia te o malo le fo lau na va yaso I le Atua I foi lima suiva tau sanga o le whainga malanga si tātou watunu ia no tuto o tasi ia mana fa mana tuina fo ngana sa moa I to tonu o Aotearoa nei e se fo le matango fio sa moa malana whainga malanga o lava ia tunu ese ia u fa peona fa mana tuina le tāu o lana ngana ia ona o le tasi leo vaenga o le poutu o lau sa valinga o lau ngana ona o lou lea fa asino manga ina ua fa fite Peteru Yesu fo mena fesili to ile tasi o fafine o oyo so lato of mai Peteru ele ai fo mai le tala le fafine o lau tautala o oyo lavo so lato fiu Peteru e pepelo e na tele ilo Yesu ai na iloa lava ilana tautala ai sea ona fo I iloa o lau ngana na o Samoa le tunu e te Faatualofa lo ilo o Samoa ono foi o launga ngana o nai loa o I launga ngana e loa o I lau tu malawanga ia malau tautala ia mai se foi ia se tatou tunu ia vai launga ngana pe lau foi ona Faataua ina o vaenga uma I o lau tu malawanga pe lau foi ona mita le e Peru ia por Israelu I lana tu malangana fa pena foi o Samoa e ia lauanga nu o lau tu malawanga na vatu ele tua ia te oi e te tapua ia I le tua fa manuina le suafo Yesu ia wai ni so to telo I tatou ia tatou tele I loa ngangu I pe tautala ngana fa Peretania ai tatou tapua I le atua o le ala ngana tatou te faungaina si tatou te faungaina le ngana Samoa ono le ngana le na avatu ele atua ia te oi e avatu ai lau vi inga o le ngana le na mai ngana uma le laulangi ai wo filifilia ele atua le ngana Samoa le tatou ngana tatou tapua I lona swafa vi ia la le atua I le tatou ngana amen ole ma fau le nei vai aso ia pe upo le pese na taina atu fu mai amu ia le tinana pai e le tupa le ofo Yesu o te fia tala noa I le nei tae au o no lo tatou tala noa I le Faatuatua ai o te mana o te tala noa I le Faatuatua o le fafine na pai le tu pao le ofo Yesu te mana o te tala noa ai ona e ese le tāu o le tātou o mai e ave le Faatuatua I le mata upo lo mo o mia I tātou se fesosoani mai le atua peila o mai o le tino ia ma le whaamalolonga le atua whaafefea no tātou maua le whaamalolonga le atua so se awala lava te su e ai le fina ngalo le atua e le mawhai ona e su e le fina ngalo le atua I ni nyusi pepa po ni tustusinga ia po ni ini tusi po a lava ni tustusinga e te le maua a tonu e te maua e le fina ngalo le atua ono lau ato e tusi e tangata ma ave I aile la tau fo I whaaliuinga ia ma ave I aile tusi pa ia ma tu ununga la tau tusi right ai ole fina ngalo le atua le tusi pa ia o le afionga pa ia le atua fo maritala le tusi pa ia o le ola fo mai le afionga pa ia le atua o le ola ia te I latou o e latou te maua le tano le Faataoto fo mai o aise na te maua le upu fo mai o le ola ia te I latou
O le upu la le atua, o le upu e ola. O le upu fo e le atua, o le ola lea mo I tātou. Amen. I to tonu o tus pa ia, fa mai wa ia whaamanuia mai tātou I whaamanuianga umai la le anganga. Already, o uma o na whaamanuia mai le atua I o tātou tangata I manuia. E se la le tāua, ona ia, awane le lau whaonga ina le whaata inga o tō vai le tai whau, ai alu e turilo na siu siu. O la lava e taa milo milo. E leo I loa le tai whau, o ia e ona siu siu. A la lava alu e kuri long siu siu, molona leiloa, o ia e onga siu siu, alu e kuri. O na taa milo milo ia la ia, molona leiloa, o lona siu siu, ala e kuri anga ia. Tu se le mawhai ona e tulia se mea, o na ua ia te oi. E peila le tai whau, o ia e ona siu siu, ala lava alu e kuri long siu siu, o nga ka milo milo e le whaapea. E pe ala no whaonga ina le whaata inga lea, e pe e whaape nā le ola ke risiano. O le toa tele o ke risiano, o lai lātou te whetā ngisi mo lātou tau mawhai e mimilo le atua ia pe, twist God's arm to heal them. Lai tau mawhai e whai le atua, whaamalo mai mātou, whai malo lātou leiloa, wo ona whaamalo lātou e le atua. Already paid. Wo umana totongi e le atua le whaamalo longa. Which mean, e te le tau mawhai le to e alu I le atua, e twist le amo le atua heal you, he already healed you. Wo umana ia whaamalo lo ia te oi. Le la life sidi mai nei Kevin, o leo ke mai. Yes, of course, o nei te mai. Pe a whai o moa o se mai o le tino. Ai I to tonu ar tu spa ia, whai maritara tu spa ia, wo umana ia whaamanuia mai a te I tātou, I manuia o mai la le anganga wha mai, o ona whaalava lava o tātou mālolo ai. 2,000 years ago, na o mai na totongi e Yesu lo whaamalolonga, he already paid the price. So o le tauala le tātou te tauina, e le o se tau o le tau mawhai e li liu le tua e whaamalolo tātou, no o le taua le tātou te tauina, pe tātou te tali tonu I lana whaamalolonga. Pe tātou te talia, already receive. Pe tātou te receive inga le healing. So it's just a matter of receiving. But he already, bless us. Wa umona whaamanuia mai le tua. Amen. Wa umona whaamanuia mai le tua. O lea lau wa iei whaamanuianga le tua ia tātou. Amen. O lo wa uma ona au mai le whaamalolonga, already paid the price for our healing, already paid the price for our debts. We can live debt free. Yes, of course. E wa uma to tongi e Yesu, o le tātou wala e whaavavau. You don't have to live holy for you to earn salvation. Yes. E le whaape e te ola pa ia, ona e earninga la ia o le salvation. Let me clarify that for lele I whaamamlama mo te whaape se si longo winga la e kaunga ola pa ia. No, e te tauna e ola pa ia. Ai le whaape o le pa ia o lo wolanga e te sawa I le ola e whaavau. No. E maafua ono tātou maua le ola e whaavavau, o le mea lofa fōa I fuaina mai e le atua, e ala ia Yesu ke riso. So, o Yesu lo tātou wala I le malo o le atua. O lo talia ina lao Yesu e vea mali I mawhaaola, ona e maua lea o le ola e whaavavau. E mulia I la ona o lo talia o Yesu, e le tauna ona e tautino, e te tau foi ona e ola ina le olanga. Te tauna ola ke riso I to tonu ia te oi, o le mea lale nai ala ina toi tala nore tu sipa ia, ma o ina I tātou, ina I o tātou wola whaapa ia ina I lumo le atua. Ai sea, whamai o tau pa ia a wā o ia pa ia, e pa ia le atua. Te taula no tātou whaata I ta I le atua, a whai o tātou whaatuatua I le atua, te tau fo I la ono tātou whaata I ta I le atua. Amen. I to tonu ole, o tuspa ia, e se le lo loto nisio, o afionga pa ia le atua I le tala no, I tonu ole tusia Iakopo, ai tātou tere o mai I. Amen. Iakopo lo na mata upu e lua. This is one of the most sarcastic scripture
tu sai pe o se tala fo ile le psychiatrist le fo le whaingo le tala lea whai upus fuma le iwa whai mai le tala lea a yako po le whai whai mai wa e tali tonu e to atasi lava le atua ua le lei lava lea ua tali tonu fo i te moni malatou te temu o le toa tele lau tangata kerisiano, o lai lātou te tali tonu e tasi le atua, lai lātou te ilo le tua tamale, le tua le alo, le tua le angang paia, e tasi lava. They all believe that. Whamelo le tala le tusi paia, o lafo e tali tonu e te moni, e te mura te moni, ai lea, ai pe e le ano i le tangata ola. O lai matau le te moni, ai le matau le tangata. Amen. O le mea lale nā, la e toi tala nōma, le tuspa e peno whai atu. This is one of the most sarcastic scripture i tono le tuspa ia. Le whaatino hino le afo, le whaingo le tala le ai foi. Wha mai, ua e tali tonu e to atasi lava le atua, ua le ei lava lea, ua le lei lava lea, ua tali tonu fo i te moni, ma lātou te muai. O le ale ese e senga o lou tali tonu i le atua e to atasi ma le tali tonu a te moni. E fōringa siri aku le karikongo ke mongi ngai lor karikongo le skirisi ango. O lai karikongo ke le lafo ia te moni ona fe la ia. Ai are tangata e tali tonu ai le mata u le tua. E siri ia le tali tonu te moni. What makes your Christianity different? Le ale me ese mai ai lau Christiano mai Christiano uma. I to tonu is, some of the status i to tonu o Amerika, onos furulua o, onos furulua le onos furulima pasene o tangata whai me o lātou Kirisiano. A e fe sili fo i tangata Samoa, e whai me o lātou o tangata Kirisiano. Whai me o lātou o tangata Kirisiano, o tangata e o lolotu. Si tato atua i to tonu o le mātaio. Amen. La fo matala tu spaia, o la fo etali tonu te moni e ile atua. A fai te tali tonu ile atua, tu sale leia mal te moni e tali tonu ile atua. O le ala le me ese mai ilo tali tonu, mai le tali tonu ale te moni. Wa o le to atele o tangata, o la tu sale ala tu tali tonu mal tali tonu le te moni, la tu te iloa e ile atua. Right? I tu tonu le tu sia mata, io lonu fai upu, ta upu e fitu, fai upu e lua faa, le alfo mai. Ole nei o Yesu le fetalai. Ole nei, ai se whalongo ia upu nei ma whaia e ia, o te whaatusaina o ia i le tangata poto, wana whaialo na whale i lungo le papa. Let's pick up from verse 22. Le verse lea. Mai, e to atele lātou te whai mai i a te au i lea aso, lea li ie, mātou te le i perfetane e i lo ingoa. O loingoa fo ina mātou tulia ai te moni. O loingoa fo ina mātou whai ai vā venga e tele. Whamai la ia, ona o tau tino tu wailea ia te i lātou, o te le i loa lava o tou. I nāo ese ia o tou ia te au. O tou o e whai a mio leanga. E le taulana ona e talia, ona e tali tonu ia Yesu, e ta tau fo i ona e ola i leolanga. Hola whaapa ia ina, ma ola i lo whaatuatuanga. O lo whaatuatuanga, len tātou tala noa whaatuatua ili vai aso len tēne, whaatu, your faith is precious. Ta tau ona e tāo fi mau i lo whaatuatua, au ana i luluina lo whaatuatua. Whaafetai i lea tua, o lo whaatuatua o le me whai tonu o lo loto, e le ai maseisi e na te suia, na o oe a te whiriwhiri lo loto e te alu ese mar whaatuatua, ona e alu ese rola ia. Tu sa lava pe alu atu se ise tu atu ia se itu lau. Tu atu se a upenga ia te oe e a e le whaafitia le suafo Yesu o le a fasioti oe. E le mawhai e tangata ona la se itu lau a le upu. E le mawhai e se tangata ona latu se sele e se mai tau lava o lau tantonunga. No. Ona fo i o lau tantonunga o le mei tono lau roto o le mei le o ye se fili e le o ye se manatu se tangata. Even God. O le tantonunga oe, o le mea e whai e oe. O lea lai te tongu o lau loto, po lea lavani a upenga le ti apolo, o watu oe lea tua le whitwhilinga i lau loto, e te whai ai, to te ilo le freedom le na, le will of man, e o oe lea tua na te le suia.
Yes, mea foi na laina, tina na vai mai le tu ola na ilo le tu ola luato e vala atango le la au. Ele isau le kua rush mai le tu lunga langi sau ka haufi eva. No. Ele I rush mai le tua pena sa ala na ilo le tua na va ai ale tua la whatsoever I o. Na mena le sau le tua iai. Why? Because it's the will of man. God respect our will. E a foi. E faata ua le tua low manao ma low finangalo. Ma low manatu. Mele na ya lai ona tu fesiri a ngelo le langi tutolo salamo e valu. Who is man you are mindful of him. O ile tangata we e manatu ai. We e faala e ai. Ona o le tangata na faatanga ile atua ona faali lo na manatu. Ele I faatanga ina ile atua se angelu. Mena te va aile tuspa ia. All the angels, the Bible says, they carry the word of God. Na ole upua le atua e faatanga anelu ona tautatala. They are not allowed to talk about anything. Ele faatanga ina angelu ona voice their own opinion. And yet, o lai faatanga le tangata ona voice his own opinion. Mene na ya laina fa tuspa ia. Who is man who you are mindful of him? O ile tangata wa e manatu ai. Ona ua whaia le tua le tangata. O le pale li o na ngaruenga. Na ia whaia ilo na faatusa. O ai fo ile tangata. Na tu ua ia le atua na whaia le langi malau langi lo no whaali. Ai sau liu tino tangata. And pay the price in full. Ma toe whaile whaaola tanga. Sa pa ule a ngelu. Na pa ule ti Apollo. Ma le tasi vai tolu a ngelu le langi. Even demons. Lenta notus pa ia. Lana pa umalava. Ai le I whaia le atua se whaolatanga. Whai mai ele I whesosoani o ye a ngelu malana whanau. Au a whesosoani a Abraham malana whanau. Talking about Abraham's seed of faith. Tā tau o le whanau I la le Faatuatua. O lea lana saunia e Yesu mea umalava nei. Already paid in price for you. Wa umala tutongi e Yesu. Amen. O lea lai tana noa le tuspaia, wha mai le aso lea, to o tele tangata o mai wha mai, lea li ia na mātou perfetahane, e I lo ingoa, o lo ingoa fo ina mātou tulia I te moni, o lo ingoa fo ina mātou whai I vāvenga tele, o tangata ia, tangata lo lotu. O tangata na, maurulunga si ingo o lato lima, a whio soi o le maurulunga I o le whio soi. A o ina tatalo o le leo te tele ia. Amen. Awana I whaaseina I tātou le leo te tele marifetangisi. Ia manisi o le tele o ni emotion. No, e se ale mea ta o le faith. Amen. O tele o whai atu le anga na vaenga. O le wingo lautala. A le o tele lautangi. Pau o le mea pito sirin tāua. Ia uma lautangi. Ai sa o lau savari pe a uma. Na ilo le uma lautangi. Ai koe fo ia mea nga iai. E tāua lautangi lumo le atua. Ai uma I fonga. Ua sa o I malau savari I lumo le atua. Amen. Fo maritala tuspa ia, e o fo I te moni, lātou te iloa le atua, e tasi le atua, lai lātou te iloa le atua, maranga tete la, lea fo I la iloa uma tangata Samoa, e tasi le atua, ai le onga tete la lea, e le onga tete la le Samoa, ia, pele onga tete fo te lo Kristiano, lātou te le o iloa, a lai fo me o lātou Kristiano, ko si yaki fo lau Kristiano, po o se Kristiano. Amen. Check your faith. To siaki fonga lota tonunga. A o nei na feoti le au puna, feoti le au musalemi, oti makiusiano, feoti uma tangata. I tantonunga uma le lalo langi. O laila to te tau mawhai e whai ngaruenga le lei. A tonu e ile manatu o le sikerisiano na le Taimi nei. O hao ke ko anga le loku o ke loku kai au loku le fiafi o koe alu le au whai pese. O ke ko anga fo e whaila usfuruai ma whaia u kaulanga. O ke ko anga I Bible study. O lalai le mawhau o le stangata. O ana ngā ruenga le nā e sao I le langi. E le lau toi tango e toi whaafai ngofie atu. Le ai mase ngā ruenga o ngā ruenga na e te sao ai I le langi. Fo mai le tala tuspa ia aua e le o ngā ruenga ne I mita se tasi. E te le sao lai le langi I nā mau mea uma. Pe o oe tangata e te mua I fong te talo ma e te talo. E te le sao I le langi. Tasi ale ala I le langi fo mai le tala whetalainga Yesu. O au nei o le ala upu moni ma le ola. Le ai lava se tasi sao tu le tama. Pe ale ui mai I a te au ya Yesu. O Yesu la o ia le na whaia le whaaola tanga. E tuu la I ailo Faatuatuanga. E te Faatuatua la I a Yesu o le mafua anga le nai alaina e sao leo lai whaavau.
O Kevin, o fia lai ko o ia unga luenga. Foi mai lo tala tu spa ia. E muli atu fo ia unga luenga. O lo tau i le na. Le leilo sao le malo le langi. Ai te alu atu o lai se fale te nofo ai. Lai te alu atu o lai eilo tamau a inga peo na foi mai Yesu. Tolo hai o le langi. Ai le anga lo sao le langi. Ai ke la kunga lai kala ngol kuspa ia peo le au ngā mo sua fo i lele. O lau sao le langi. Ai le se taui. Ngā luaku la ia ngongofo o moiska ngaka i le langi. O lau ngongofo i la ko fale melengei. A lai fe pasi ia i solo o i lunga le au wala. Hele eise me ke ngofo ai. I lunga le langi. Eise ha. Taluai. Le tolo ia o le langi au e iai le lalo langi. Amen. Wa umalana au mai e le atua. Ta iala. Ma wa uma fo ina tutongi e le atua mea uma. So, o le wha malolonga. O le, o le tūlanga o le utamau a inga. O le wola soifua maloloina. I lo mawhau. O lo wanganga. Ia ma lo tangata Atua. O manuia uma wa uma na taunia e le atua. Already paid in full. Yes. 2,000 years ago, na totongi umai e le atua, e ala ilo nalo pele i lunga le sātauro. Ai o le nei la, o le tele lau taimi. Tātou te, excuse me, pe o le tātou te whiola leo langa, e pe a ona mo tātou i mai o le tino. O, o te leo tala noa wha apea o tango e wha leo ngā ina i a to te leo o afoi. But I have to preach the truth i a po o te launga ina le upua le atua i lona la asanga. Amen. O te leo mana o e au maile tuspa ia i lalo i fo i lele. Ina ia wha amalie ai ia in tūlanga o, tātou i mwha apea. Ia, o le alawa le mea o le fina ngalonga o le atua. Ai me tātou te le ave pele upo le atua i lona la asanga mawalunga. Ona tātou te mawhaile tātou te ea e lungo le mea la iai. Amen. Tātou te o i lungo le mea la iai le best will of God. Amen. Le ala lau tala noi the best will of God. Po o le fina ngalo le atua mo oe mau. Amen. O le tātou mataha upu i le neiva yaso pe no whai atu. Le na tātou tala noa Faatuatua. Ia, e mawhai ona tātou tala noa Faatuatua, ia, mo i lātou o lai, fia moa se tamau a inga, ia, o moi ai tahalafu, e mawhai na tātou tala noa i mataha upu e whaatatau i vahenga nā, whawhewhiona e moa lau tamau a inga, i le tino, whawhena whaamanuia le atua i a te oi le tamau a inga i le tino, i ona tātou tala noa fo ila ia i a fionga pa ia le atua God's will about that topic. Whaatatau fo ila le tamau a inga, e iei fo ila mataha upu tau marriage, whawhiona whaalele ina lau marriage. Ina tatou wofo ila ia tala no ia fionga pa ia le atua whaatau i marriage. What about families? Whawhiona whaalele ia lo ainga. Tatou wofo ila ia tono tuspa ia e tala no i mta upu tau families. Ina isea, ona faith comes by hearing. Right? A whaila o oio nai maua oi mai o le tino. E le mana o mia la lo whaalongo longo i mta upu tau prosperity, ia mata upu tau blessings, ma isi, mea tau whaatatau le tamau ainga, ia pe whaatatau i marriage, pe whaatatau i whanau. E mana o mia lo whaalongo i mata upu e whaatatau i lea, whaatatau i le healing. Because faith, o le whaatuatua i lo malolonga, comes by hearing the word about healing. Ta taurana tātou wō tātou te whaalongolongo i mataha upu e whaatatau i le whaamalolonga ina ia mawhai o na maua lo whaatuatua i le malolonga ma e maua i lo whaamalolonga. Amene. I to tonu o le tusia Ioane, i tusinga Ioane. Na tala noa Ioane, whai mai le tala Ioane. A tusia uma mea na whai e Yesu. E le eise tusia mawhai o na whaatusalia i le lalolangi. Which mean, o mea uma na whai e Yesu, e le ma whai ona tūsi e se tusi. Excuse me. E le ma whai ona tūsi e se tusi, ngā luenga uma ma mai na wha amalolo ina Yesu. E to tonu ale tuspa ia. Inspired by the Holy Spirit. E tusa male lua se fulu mai, o loo cases ese, na wha amalolo ina Yesu. Ai le na ole paula le na. Le na ole lua se furu le tātou te whai tau ai. Mai na wha malolo ina Yesu. Compared to what? I le afe, maafe. Well, it might be like, I don't know, it might be millions of people back then.
Ia wana whenua Yesu, na whaamalo lo Yesu. Le afo, o ngā luenga umala ia, e le o recording ai tutono le tuspa ia foi mai tala Ioane, e le mawhai o na tūsia uma mea na whai a Yesu. Ai pe o lena handpick ke le anganga pa ia na o mata upu nei e lua se furu, cases ia lua se furu, e wha matala mai ai, le ata ato o ngā luenga le atua. A whaina mai tala uma, a le ua oto mai le anganga pa ia mata upu nei, which mean, e ese lona tāua, o lai wha matala mai ai. I to tonu fo ila o le tuspa ia, e te mau ai moli mau ese, i le wha matala ina e le isi tustala, ma le isi tustala o tala e wha tau ia Yesu, e pe e ese le moli mau a Mataio, moli mau a Mareko, ma le moli mau a Luka, e po le moli mau fo i Ioane. E le whaapea lan, kasi se vasenga, e le whaapea ngā onga ia Mataio Mareko, Luka ma Ioange sa on kuspa ia, e kasi a se a onga sa no whaatasia ia, pena i tutonu se potu tasi. E ese uma Taimi na tu sia ai, ia tusi nei. E le tutusa tau sanga ma le vaitau na tu sia ai tusi nei, o moli mau nei ai latou, e whaatatau ia Yesu. E iai la moli mau tutonu le tuspa ia, e te whaitau o tunga, e iai mea e tu sia mai e le isi tustala, e le o tu sia e le isi tustala. E iai mea o lai tā ua e Luka, e le o whaamatala ina e Mataio. Ia po la fo ia tā ua e Mataio, e le o whaamatala ina e Mareko. Ai au ona tātou o e tātou te a. Whaitau umai a lātou ina ia e malama wa o le whaafita huli leo te lo tangata, o le whaalongo loi le tala oso. Right? E sau lole New Zealand i Samoa, oso lo le tangata whaali lona opinion, ma lona lei lo le tala Atua. Na te lei lo, it doesn't know the full story. Ngā onga whai mai au ska mai kala se upu whaapea, ewa ai le o lima i lunga, whaamakara pakala whaakoa, and yet, e lei whaalongo i le tala. Foi mai tara tu spa ia e tasi al tangata e pito i sili ona mau e afo e sili atu a lona faaleto nunga nai lo tangata valea o le tangata e tautala ai le faalongo. Foi mai tara tu spa ia there's one worse greater than a fool is the one that speak without thinking. Lono winga o le tangata le tautala ai le i mafau mua. O tangata na whamertala tuspa ia, e sidi atu lalo na whaale tō nunga na ilo o tangata valea. O le toa tele lau tangata, e na ona whaitau ai se tasi se parkalafa. Ho loa, whaali o lato manatu mo lato langona, without knowing the full story. Tala noi le mea atoa, ai oi Samoa. Te wa ai la ua tele le media Taimi nei Samoa lo ia le TV1, TV3, TV ale e whakasa, katoliko, ia fo ia online observer, ia whaatase ma le tele o mau newspaper lo ia Taimi nei Savali, e ma whaino uma reporter pe to se full reporters, e oi whaamasinonga. O atu rora ia whaalongolongo umar to se full lea. Ina wa uma na whaalongolongo, tā ngofi loa tusia lātou tala e tusama mea no lātou iloa. O lātou tusia la le tala, a o lai le pōwha pēla le la kā le walu saulo ma le news i pe kā le fiku. E ke kinga kua TV3, o lai saulo news o TV3, whaamatala mai fo ia lātou reporters ia le mea na tupu. The same information, different explanation, different angle. Whaapena fo TV1, whaamatala mai fo ila ia reporter TV1 o information na vetasi ai ese fo ile angle e tala no mai ai. E te whaitau ese mai tua na sa lipotia mai a e tustala nei. E sa o umalala to whaamatalanga paule me ese o lai ese le angle lai tala no mai ai. O le isi o lai tala no mai le perspective what's behind the story. O le isi tangata, o lai au mai le perspective, lai tala noa what's on the constitution. Sau listu stala tala noa i le tu la fono, sau listu stala tala noa i le tala le whaamasino, sau listu stala tala noa mai le respond tangata, sau listu stala o vaenga umaia, e au ona e alu e te whaitau, le ase respond tangata, mua mai e se respond tangata, e ale mena, e ese umala enko ia, i le whaapea la ese se, ai ona lea, ese point of view, pe ese le mea laua au mai.
Whapena la tala ia la tātou tala noi nei. Tasi le tala lea. Ai whaatolu ia record ia tala noa tusi pa ia. O le mori mau ar tamai no ia mātaio. O le tusi, o le au la fonga. Ia o le tamai no ia mareko. O mareko e tali tonu to tenu la uskola. O le tasi leo tangata na one of a follower a petelu. O na o la eta ua tonu tusi pa ia. Sa muli ia petelu. Ia po le lai fo ifa me petelu lo na tali I fa le nganga e ira le tonunga o le tustu singa ma ai fo Americo e pe o tustu singa se isi o lai pe na fa matala pe na tu fa matala ia petelu o na tu sia la ia ia through the inspiration of the spirit ia male moli mau luka ia o luka o le fo mai o le tele la o tala e whatasaui mai. Le tala noa ili fō mai. If there's anyone to qualify e whaali lona opinion I mata upu nei, o le kama leo wai, o luka. Because o ia o le fō mai. Le fō mai fu lele ili tino. E malama lai mai, na te ilo le mai e mawhai na kiua, ma le mai e le mawhai o na kiua. Le ala la tatou ho ili tala lea. Amen. Toto atu mua la ile, ma reko lona mata upu e wha. Lima. Amen. Sometimes te tau ona e malama ile a foi. Ile taatianga o le tala. Ina ia e appreciatinga le truth lai tonu. Wa ile te me te whaitau wa te le e peke le ango kele ai a ole te le I olona ta ua ole a foi. Ole setting o le tala. Foi mela ia. Ele ta malo no ia hiro ia na ilunga atu le na latu e ilona fafine ina ia mafai ona fa malolo o le ala ua faliu Yesu la lo fa malolo le fafine la fafine ia hiro la le na latu le ai au sa vali Yesu ai tu po lo le mele le tala le la tatu fitau le la tatu fitau le sa vali Yesu e aluanga ile falo ia hiro fa malolo le fino ia hiro ai foi mai ona ia maliu atu lea mai ia ua muli atu fo ia te ia le motu o tangata e toa tele malato feta omi lava ia te ia eiloa o le fa matala mai e mareko o le feta omi longo wingo ko inga sava vali le ala sava vali kangaka fo ile ma ko squeeze ai tonu Ola ua matua fe o mai, o tau le mawhaina halu I Yesu le mea luai. Ono ole lofia to tangata mamai, ma atu o lai feta omi. Lono winga, ile tumu leo tangata. O ko inga sava vali le lai sava vali ai. Ele o mawhai fo Yesu, mea le nai ala ina halu Yesu tu le vaa maru la unga mai lunga o le sami. Aisea, ina ia halu ese mai tutono le motu o tangata, ina ia mawhaina maua se ava noa e tala noa mai e tangata. Fa o popo ai, e fa o ngā ina le sami, mana tu oe atu le sami e kolou leo. Ia ako nge ke lei loa e kolou leo pe le sami, i o mako ngu ui oi vai loa, mako oi Samoa, kusaka ke alu kua ngā oka e kua ngā, ke fa alunga kule e kore alu lou leo, e pe e fa o ngā ina le sami, e kua, i o le leo ke leia, e le iengi sound system back then. E pe o le sami nga fa o ngā fo I lele, e la unga Yesu atu le sami, e alu atu lona leo la ngona umarito a telo tangata, imagining le fia, thousands and thousands of people, and yet na o Yesu fa fela ona langona. Ai le engi pi a system back then. Mea fo le na ala unga fo Yesu e alu lunga le maunga. O le mea mau lunga. Ina ia mawhai ona watu le leo I lalo. Lawa, they use la latu te whaonga haina uma vaenga nei. Au I le story lea. O lea la e tupu le mea lea. Mana tu auto I luma atu. Pe e whaitau I moni mau mareko I luma atu. Lena whatoa ele 11 na fo I mai Yesu. Lena wha malolo ma Yesu. Ia whailato fi naunga mala au farisaio. Na arula I o Yesu wana I le motu. Fo I le lena ia wha malolo I na I lea. Le tangata te moni. Na le toa tasia tangata na alu o Yesu. Jesus, whamena ia tu ua le motu tangata. Ai alu le meo la ili tangata toa tasi. Na alu e wha malolo tau te ilori Yesu na le te au auna iei. Po le a lava le ko akele I whio ka ngaka. E sau a Yesu e talilo mana onga. Pe o whea lava le mea na te iai. E nai te wha apea oele o atu le atua. E alu watu wale atua e talilo mana onga. O le Yesu le na le tatu te au aunai. Na ia tu ua le afe mafe o tangata. Ai alu ai le motu e whaasa o loto le tangata le na urufia te moni. Le sa nofo I fale I mo meo lea whanua tanu.
na alu ia Yesu ana to tasil tangata ai na alu le va na alu ai le situ e fa malolo le tangata le na to e fo i mai lo la Yesu le la tato te faitau i me o le tupu i lo no langa i le Taimi le la ulo lofi mai tangata e o ai fo metala il fa metala langa inisio le au tu singa iPhone tu spaia wo ia Yesu le mafaina ai le Taimi anu i lo na fale le lo lofi atu tangata lofia tangata le fo le tala ina ua ia tangata fo me tala dus pa ia no ane o linga ko fa fo ile waka lepe lunga le falo le ainga e ku mai lalo le mai supa asia le tumu to tangata e le o mafai Yesu no fai se mea le lo lofia to tangata ile fia malo lo ma fia fa longo so now la wa e loa le tu langa le ia ile fa lua yo Yesu o le ala fe lua Yesu o la fa per fe lua Yesu to tono le moto tangata e le feto omia to tangata right foi mai la ia o le tasi fafine o ia te ia le puna toto i tausanga i se fulu ma le lua 12 years ia o le mai o le puna toto ia po le mai fafine po le mai tamaitai le ala e mo fine mo le se fulu lua tausanga o mai le fafine lea e le mātū le puna toto. Fo mai le e tarjus pa ia, e tele fo i mea na ia ti ngā ai i fo mai, e to a tele, ua uma atu fo i ana o loa, ai le i au ngā lava i a te ia, ai peitai, wā tili ai lona mai. Ua uma fo sa moa o aveisi fafine lea. Ua uma i makupele a inga lea. Ua uma ko inga fofo, e le manolo e le maua se taui ai na olea foi mai watili ai ua faalongo o ia Yesu ona luane le i ona tua i to tonu lava o le motu o tangata ua pai ane i lona ofu a wā ua faapea o ia a fai o te pai atu tau lava o na ofu ona o malolo ai lea. Amen. Ona utu loa lea o lona puna toto, ona i loa lea e ia lona tino ua faa malolo ina i lona maitinga. Ua sila fia loa Yesu i lona lava fina ngalo ua alu watu le mana na ia te ia. Ona faa liu lea o ia i le motu o tangata ua faa pe atu po o ai ea na pai mai ia u ofu. O tau whaalongo le whainga o le whesilia Yesu, a lena tātou whai tauru pito i luma, whai mai o lai e wheta omi tangata, o lai sa wawari whaapea tangata i lea. I le Taimi o lai sa wali e Yesu, le Taimi lea. A leo whai mai Yesu, o aina pai mai i a te au. Yet, o le toa tele i o tangata ma mai lai pai a Yesu. Ai se ale mea ua whesilia Yesu po o ai ua pai atu i a te ia. O le mea fo ile nā, o lawa confuse ai fo ila le au so. Fo mai le au so. Ona fai mai lea o na so o i a te ia. Ua si la fia le motu o tangata, o loo feta omi mai i lato i a te oi. Ai te feta lai mai ea po o aina pai mai i a te au. E o i a te oi, o so le manatu na i a te oi. Ia wa ia ngisi foi mai se fa ai o le au so o ele kari kongu mare no e o ia tatou a fesili fa pe Yesu a la te ia o e te fa pe Yesu le la winga la utala o le pai male la lolangi ake o le feto omi me tangata o la o mai fia pai ate oi o la fia mai fia loi o la pai matangata ia Yesu af mai Yesu waina pai mai ate afo mai ua sila solo foi o ia ina ia sila fia le na faia le mea. Amen. E pau leo le pai o le falling o le attention o Yesu. Right? O le pai lea, fo mei na ona pai ia, fesilo mai Yesu, o aina pai mai ate au. Fo mei wa tilo solo Yesu, e su epo o aina pai mai. O le feto omi tangata. I don't know if there are thousands and thousands of people. On a meeting sa Yesu, like tala no one of the meeting, 5,000 women, ele fai tau dia i tamalo, ele fai tau dia fafine malato whanau. Lona winga, you looking at like 10,000, you know, pole ale, to tele, le afe mafio tangata ne e otu ea, fia pai a Yesu.
A le nei la ua pa i le fafine nei. Lea la tilo solo Yesu e soe. Amen. Le pa i le fafine lea. Si i kako o ako e vaai. Pe ai se ale mea le ona fo mai Yesu alu le mana. Fo mai la ia. A o le fafine ua matau manga tete, wana iloa le mea ua whaia i ate ia. Ua sau mawhaapa u o ia i ona luma, matau tino atu le tonu i ate ia. A ua whetalai atu ia i ate ia, lo ua fafine, ua e ola i lo faatuatua, i nā alu ia oe male manu ia, ma ia e ma lo i lo maiti ngā. O le mea mua, na soli e le fafine le tu la fono. A tonu e tote le oiloa. Na ia solia le tu la fono i, ono le fafine lea. A moa so Taimi alo e faitau le tusia le numero ono le mata upas fumariva wha maulalo. O la e tusia o le fafine lea, e wha asana pa i le fafine le se tangata. Ono o ia wawa vai e seina, o le mai le maua le fafine lea, e le o se mai wha mamaina. O ai lava e tusa ma le tu la fono, under the law, a pai le fafine le se tangata. O le tangata le na, e lea, a le faitau le tusia numero sumariva. Na e wha matala mai ai, le tu lea, under the law. O ai lava la e pai le fafine lea. O le mele na lai o na alu ngu le fafine lea, na te le i wha i loa ina i se tangata. O ia e mai puna toto. Ona o ai lava e pa i le fafine. Fai mai te tau ona ave e wha mamaina. Mo le a fitu aso. Lona winga. E le talia ina le fafine le i tutono le community. E le mawhai foila. Ona pa i le fafine le i se tangata. O le mea le na. Na lai foi ona tai. Fai mai le tana le fafine. A o le fia alu e pai. E fia alu e pai le i tu pa o le ofo Yesu. Amen. E se foi le tāua, o le tu pā le ofo Yesu. This is where grace come. O i e te ilo le lofa tu no le tu a tonu e le ilo e te lo tangata. Ai se ale mea o tala noa ai le la foi. Le tāua o le tu pā le ofo. Pe no fai atu o lo wa soli e le fafine le tu la fono. Le wa ia solia le tu la fono i sa le tatau na le pa i le tu pa le ofo Yesu ona e o lava i lo pa i le tu pa e te a e le fa mama ina i fo ila Yesu i matangata i te pa i ai ona o tutono le tu la fono tatu atu ye tu la fono are you guys all right i tu la fono le tu sia a numera o lona mata upos fulu male lima o i te ilo i le ta u o le tu pa le o ofo na ave le tu la fono i le foi mai le foi upue. Let's pick up from verse 37. Foi mai. Ua fetalai mai foi mose. Ua fetalai mai foi ova ia mose. Ua whapea mai. Ia efa iatu i le whanaunga a Israelu. Ia whapea atu ia te i lātou. Ia lātou whaia mo i lātou o tu upa. I pito o lātou ofu. Ia lātou au ngā tupulanga. Ia lātou tuu fo i le si i uli i lungo le tuu pā i le tawhatafa. O lai tala noa i le ofu tatalo, le ofu le whai e tangata, le o mamanu. Whamaila i le tuu pā, i o lātou whai ai le whaapipi ai le vaenga lea, le me uli lea. Whamai ina ia whai ma whaamanatu asa vali i fo la Yesu ma le mea lai whaapipi. Lai whaapipi mai ai, o na manatua la i e tangata le tuu la fonua le atua. It's like a reminder. So o lala o i tu pala o le ofu, o le tu la fono, o le whaamanatu i le tu la fono. It's a reminder to the law. O le tāua la fo mai la ia, e whai fo i lea ia te o tou matu upao, ina ia o tou vaava ai i ai, ma ia o tou manatu natu ai i polo inga uma a Jehova, ma ia o tou whaia, ina ne i usi tai o tou yo o tou loto, ma o tou mata, a wa o mea ia ua whaase se so o ina ai o tou. O le tāua la le nā o le tūpāle o le ofo Yesu, o no le fo i whelua Yesu, o le, wa le fo meritala tuspa ia, o le fo le tū la fono, e tatau o na tū i pito o lātou ofu i o lātou au ngā tūpulanga, e o mai lava i le Taimi o Yesu, o lea lava e whātāua le tū la fono lea, o na o Yesu na ola i lalo le tū la fono.
O le tu pala le ofu Yesu, o la ye le me fa manatu le tu la fono ava ai le tangata yuta ia, o la wo remind ya te la tou, lea, le mea ta o lea, tu la fono le tua. Po fia lava la le mea eva ai ku fariseo la wa e mea ma vaenga le kupalong ofu, remind him the law. O le mea fa manatu ya te la tou, le tu la fono, lai fa matala ina la i. O le tu pala le, o la fo le ilo le fafine lea, o lana tu malana hanga le la ona faatinoa, o lea la aia soli le tu la fono. Amen. Ona foi, o le tu la fono, o ia o le tangata wava vai e seina, o ia o le tangata anga sala, e le mawhai ona ia alu e tau, wa ia solia pe le mamai le tu la fono, e le mawhai fo ilana pa i seisi. O le mea le na, o lea la ia e, te tau ona e appreciatinga le loto o le fafine lea. Amen. Me lea la ina fo merita la tu ia sili atu ia te ia, he desire mercy, then sacrifice. Fo mai sili atu i lea tua, lea lofa tu noa, na ilo o le taulanga. Amen. Sili atu lea lofa tu noa, na ilo o le taulanga, e hui lava i le sila fanga lea tua i le tu la fono, o le fafine lea, sa le tatauna sau te tono lea, o le mele i tangata. E le whaatanga ina le fafine. And yet, no wonder o le mea nala ina tu Yesu fo mai, o aina pai mai a teau. Asea, ona lai loa Yesu, e ile mana lea lu atu ia te ia, e ese ala lu atu o le mana lea. Why? Pe se mana o lai alu atu, e release out of love. Ha? E pe o se tangata lea, ese ale pa ia le fafine lea, mai le pa ia tangata umalava. Amen. Tatu atu lai luma tatu tala, amen. Anau e maua mai le tā ua le tūpā o le ofu. Ono le tūpā, po o le pito le ofu, le mele whapipi e le vaenga lea. Whamaritala e whaaunga tupulanga, ina ia whaamanatu ia te ila tau le tū la whono le atua. Lea lai whai lua Yesu o la fo ia i kupalong ofu. Lea lai lua tu le fafine, mea mua, e le whaatanga ina le fafine o na pai se isi, na e tā ua tū la whono e le tusia numerous fumariva, whaitau wai oe whaasolo lau whaitau, na e wa aila ia, i le whaatino ino le tū la whono, e le aia li e le whaingo fie. E le ima se pasi e whakingongo le tū la whono. Amen. Lea fo ila i loa le fafine lea, e le mawhai ina pai na i se tangata, o le mafua angale na o le alungu o le fafine lea. Amen. O lea lai feta omi tangata. Amen. I le moni maua a mareko. Tato atu le moni maua a mātaio. Amen. Mātaio lona mata upe iwa. Fai upe lua se fulu. Same story. Amen. Ya, tato atu a mai le point of view fata ua le point of view a mātaio. Fai mai whauta foi. O le fafine na iai le puna toto i tausanga i se fulu ma le lua. Wa luane ia i ona tua wa ia pai atu i le tūpao o lona ofu. A wā ua fai ifo ia i lona loto. A fai o te pai atu tau o lona ofu o te olai. Amen. O le fafine lea. Na alu le fafine lea o laua iai le mea ua. Wa faa, o lana faa longo ai. Na alu mo lona faatuatua. Fa mele talu tu spa ia na faa longo le fafinge ia Yesu, ele i tutu te ia alu. Mana tua o tau tala ia na ufa atu na faa matala o le na faa malo o le mele na era ino mai tangata ona o lai faa longo o Yesu le faa malo lo mai. Faith comes by hearing. Paua leo le awala i te maua le faatuatua o lo faa longo. Ina ua whaalongo lo le whawhine lea o Yesu o le whaamalolo mai, tupu lo le whaatuatua o le whawhine. Amen. O lale ua tupu le whaatuatua o le whawhine, a yeilo na whaafitauli mua, o ia laea e vavai e se ina, e le mawhai o na alu le mei itangata, e le mawhai fo o na pai se isi. O ai lava lae pai le whawhine tusa maritu la fono, ea, e tatau o na ave whaamamaina mo le fitu aso. So, e whai la singa whainga kāore keisa le fine. Amen. O na whai mai la i o le tala tuspa ia, for she kept saying to herself, o le na alu le whawhine lea, o la lava e tau tino, o la e tau tala i foi.
Amen. Le whaatino ina o lona whaatuatua foi mai, for she kept saying to herself, if I could only touch his prayer showed, I will be healed. Amen. O la lava e alu le fafine lea, malona tautinonga i lona loto, tau lava na o pai lava i li tu pao lona ofu, ona o malolo ai lea, o la la e alu le fafine ma tautino i lona ngutu, not just only, e le mawhai ona e avesea lo whaatuatua mai lau tautinonga, e o whaatasi lava. Mea nai whai mai e whaatuatua i lo loto e o mai la mi tonu tautino i lo ngutu e o mai le ola, e o whaatasi lo whaatuatuanga, ma lau tautinonga. Amen. Foi mai la ia. A ua whaaliu Yesu ua si la fia o ia. O na whaapea atu wai lea o ia. Lo ua fafine. I nā whaaloto tele ia oe. Ua e ola i lo whaatuatua. O na ola ai lea o le fafine talu. Talu lea lava i tuaso. Amen. Foi mai. But Jesus turned around and when he saw her, he said, be of good cheer, daughter, your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Amen. O le upu lea well, i leisi translation for my make you whole. O leisi upu o le whaongaina. O leisi upu lea whaaliliu, the same word le whaaliliu, mai le upu lea well, ia po le upu make you whole. E tutusa lea ma le upu lea whaaliliu mai ei le save. So your faith saved you. O lo whaatuatua na lavea ia oi. It's the same word. You know, if you look up yourself, le upu lea, tutusa le leia le upu lea whaaliliu mai le well ma le upu saved. Lono winga, o lo whaatuatua na te lavea ia oi. Lavea i mai lea. Lavea i mai oi mai le mai o lo tino. Lavea i mai oi i au ai tālafu. Lavea i mai oi lo mafaufau. Lavea i mai oi mai ate oi. Lavea i mai oi mai le nei lalo langi. Ea, lavea ia mai your faith. E le o fai mai fo Yesu. O lona mana. Yes, o lona mana ai whaafewhena release. Whaafewhena maua e le whawhine lea le mana. Mai le tele o tangata ia e wheta omi atu. O i foi pe se mele na tala noa ile nganga o le atua matali i foi ni fesili lo roto. Wai to tele tangata e whae e o tātou lima, right? E tangata e whae e o tātou lima o ise malolo, o ise le malolo. O le awhai mai lo la nisi, foi mai o le fina ngalo le na o le atua. O ise malolo, o ise le malolo, I don't agree with that. O no wo umana totongi Yesu lo tātou malolonga, ai paule mea le tātou te laisa ili mai le atua, pe e te talia ina le wha malolonga. Are you agreed to receive your healing by faith? Amen. O le mea le na, lai tano me le tuspa ia, to receive your healing. Pei fo i lao le whawhine lea. O la ua latua, she received her healing. I lona lava whaatuatua. E le i whaliu Yesu wha mai, o lo umana ri inga ue malolo hai. Whaliu wha mai ea. O lo whaatuatua. Amen. Mele ala no whai atu. Your faith is precious. E tā ua lo whaatuatua. The Bible says, without faith, it is impossible to please God. The word impossible, it means it cannot be done. O le winga e matua i le mawhaia. Ona whaamalieina le atua. Pe ale aise me tau le whaatuatua. Whaatuatua ia te ai. Yesu. Na o Yesua tātou te maua ai le ola mai le atua. For mai wa ia he blessed us with all the spiritual blessings in Christ. O manuia oma o laia ke riso i la le anganga. O lo whaatuatua la, na te au maia lea, le malolonga lawa umana tutongi. Lai e le anganga, bring to reality. O lo whaatuatua, e te au maia i le mea o lai i le anganga, ina ia vaaia i le anganga, for mai le tala tuspa ia. For my faith is calling things that they're not so that they were. O le whaatuatua, o le vala aua lea o mea e le o iai, ina ia iai. Hau tue whamatala ina atu. O le whaatuatua, o lo vala aua lea o mea e le o iai, ina ia
iai. Ai whai mai le whaamatala ina e le tu se e peru. Faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. Whai mai o le whaatuatua, o le whaalango le i le whaamoemoe, o le mauti noa le o mea e le o vaaia. Ai whai mai o le whaatuatua, faith is the evidence, o le pine whaamau. Faith in what? Faatuatua i lea, whai mai le whetalai ngā Yesu, have faith in God. Faatuatua i le atua. A e faatuatua i le atua, e te faatuatua i lana upu. Amen. E te faatuatua ina le tangata i lana upu. Whawhena e whai mai e te faatuatua ina le atua pe a whai te le tari tonu i lana upu. Na o lana upu ai te iloa i le atua. Mele na ele ina whai mai a whai mai le atua i la e na te whaamalolo i o mai. Faatuatua lai le upu le na. Lea la e fesiri mai e te au Kevin. A ko akelo ka ngaka o lai mai ngakalo i le atua ai le malolo. Tutusa le leia maritala lea. To o tele tangata na pa i le atua ai le i malolo. To o tele na pa i a Yesu o la fo i mamai. I believe thousands and thousands of people. It doesn't matter pe sau Yesu alu watu tutono le fale mai. Pe alu watu tutono to ekalesia. O anger ko ekalesia pa i a Yesu. Pe, kusa lava pe ko ke pa i e ko ke le malolo lava. If you don't believe in him, if you don't have faith in him, ono le taimi le nei, i to tono le ekalesia, o to atele tangata, i no wala to whaia le tatalo, fo ile le whaola tanga, ma to te talia Yesu e vea mali ima whaola, for mai, e le tau tinonga fo ile le, for mai, tali tonu, o toi tū mai na ye uoti, lot of people, o lai tatalo, o tatalo na, ai le whaatua iai, la to te le tali tonu iai, but they just, they still pray the prayer. But they don't have faith in the prayer. La to te le tali tonu ia Yesu, a o la lave o e fai. To o tele la tangata o lai fai au noa molo la to whaatua. So it is impossible le fai le mele na. La to tele o maua fo i la le tali. But the real faith, le whaatua monia, pe o le whaatua le fafine lea. To o tele tangata na pa ia Yesu, o tangata mamai, o tangata malosi, tangata depress, o la lava na pa ia Yesu, ele i alu le mana. Ai o le pa ia le fafine lea. O le pa lea, o le pa ia le whaatua, o le pa na tali tonu i lono loto, ma tau tino i lono ngutu. So imagine, ele ngata o le fafine e mai, ma le feta omi o tangata i e whaamatala le tusi pa ia. Ai na, fwoi mai na tū lai le fafine lea malu. Na finau wale fafine le se ia ho o ke le ilo po le ale mamao le menga faalongo ile fafine wa fo tala tu spaia na faalongo ile fafine o te ilo a fa na faalongo lai o po le ale mamao fia maila le mene na faalongo fafine le she start walking na alu ale le fafine le la tu fafine le ka se crowd o tangata nga penga laku i ke ilo penga laku pe ai ngo se la au ka kilo po fe Yesu ona push and then she push herself. O na alu lo le fingelea, ai penga lako ingo i ka ngaka maa, ka mo whaia ka o fia le fingelea, ai le ipapo le fa fingelea, e le I give up le faith o le fa fingelea. E le I give up le faith o le fa fingelea. Fa pena le fa tuatua ia te oi, o le to telo tangata, e fa vai lava, a lai le I o le fa tuatua. O telo istangata e na ona ele aona ingalo ya te oi she push herself alaiti ingalo na tino o la vela ngona le fafine le mai ono na tino I don't know po le ale stage na yele fafine le penga makua I kokolo le fafine le mai ono na tino wai o fa matala le tuspaia tatu tele o ilo fo ilo na ingoa I don't know po le ale stage na yai but for 12 years my family is getting worse she's getting worse Lona winga, getting to the point of, I don't ko yese malo so le fafine sa vari mamao ai. Ai na fi now wale fafine lea, that's faith. O lea, foi mai na si itia lo na tūlanga. O le whaatua la, e to a tele tangata lo lotu ma tangata sava vadi. E muri a Yesu, ai e se ale muri ale tangata e whaatua ya Yesu. Muri ale fafine lea. Na latu ale fafine lea, pa ili tu paolo na ofu. Ai ona o lea, ele ngata o le mea le na la ngona e Yesu, pa I tonu ai le mea wha manatu ele tu la fono. Ona o le fafine. Amen. Tauna utou loa le ale mea wala ina alu le fafine pa ili tu pa.
ona o lailo le fafine ua ia soli le tulafono e na ona foi le faina paisesi e na o le tulafono foi la e le mafai ona saona ia le tulafono ai o le ona le tulafono le alu nga iai for me le tala just pa ia he desire mercy e silia te ia le alofa tu noa she need mercy me ala le nana pa ia loa la for me o Yesu o ia o le fa masino sili na ona pa ia faliu mai lo Yesu for mai your faith o lo faatuatua e loa ele fafine leo o le atua e alofa e sili atu le alofa na ilo o lea taulanga amen sili atu lo na alofa na ilo o le taulanga o lo faatuatua i le atua o lo faatuatua ia Yesu e te olai pei o le faatuatua o le fafine lea o ani mai o lo tino pei o no fai atu i le amatanga fa maritala le tuspa o na faalava lava ua tātou mālolo ai, ua umana totongi. Already, ua umana totongi e Yesu lo mālolonga. Kevin, lona wingol fina ngalo le atua o te mālolo? The answer is yes. That's his will. Lai mana o le atua e te toi tuilunga, ma e toi tu lai, ma e alu e whaile ngā aluenga. That's his best will for you. Hale o ke fiu, o ke kakalo, don't give up. Awana e pe o le fafine lea, e pe o le fafine lea. Ea, po le a lava, na tau tino lava, o lai mai, o lai langona le vai vai. Pa she push herself. Na latu wale tu, na luatu se ia o lava na pa, e fuma Yesu, o le faatuatua o le fafine. Amen. O le faatuatua o le fafine. To a tele e tatalo i le atua, ia faa malo loa la to mai. Totally, thousands and millions of people, millions of Christians. Lai ask le atua, heal me, heal me. Lai tau mawhai e twist le limo le atua, heal them. But yet, God already healed them. Wa oma ona whai e le atua le malolonga. All you have to do, believe and receive your healing. Amen. Wa umana ia totongi ina, paule me te whaia, faatuatua ia Yesu, matalia lo malolonga. Talia lo malolonga. Faatuatua ia Yesu, matalia lo malolonga. Faamanuia le atua o le a ufia le tatalo o le faa malolonga. Tatalo matu ina atu i fo i le atua, ia lo tangata, ia o a fo ini mai o le tino. Excuse me. O mauai oe malau savalinga, ta talo i le atua ia faa malo lo le atua ia te oe yoto mai uma, faa malo lo, seisi ua vai vai, depress, o le lava, mai talo tuspa ia lafoa ia venga i le atua, wa uma ona faa malo lo tato mai, let's pray, amen. Sauni lo loto, te talia, amen, have faith in Christ. Faatuatua i le atua, whaia le nei tatalo i le faatuatua, le a wha malolo le li ia te oi mai umo le tino. Le atua le mātou tamā, te tatalo le suafa manu malo Yesu Keriso, o lau upu fo mai e tupu le faatuatua i le tau longolongo. A o mātou wha longolongo, mai le tele o tala, o mea matautia na whaia o Yesu au e iai le lalolangi. Wa au mai le nganga pa ia le faatuatua o le fafine le nei. E whai mā o a onga ia te i mātou o feola. Tama, ina i o mātou i loa o oe o le atua, e sili a te oe le alofa tunoa, na i lo o le taulanga. Tama mātou te vala au atu i lo o lofa tunoa, i lau wha malolonga. Tama, mātou te talia i le wha malolonga i o mātou mai uma, mo i lātou o e o faatuatua atu. Tama, la tolo ye le ulu tinga i le suafo Yesu ta talo tamai lo fa malo longa maturi esea tama le tinga yo la tino uma ai me se foi tama o te fa le au ngaina ia ha o le kanesa. Father, I uproot and curse, cancel, Lord Tama, in the name of Jesus. Tama, se e wha maloloina se isi o maua i le kanesa Tama, o afo i se tuma, Tama, wha malolo ma vele ina e se aa, Tama, o le, o lo wha peona o la ia mai o la tino, o te wha le au ngā hina i le suafo Yesu, o afo ini mai o fetuu, ma mala Tama mai upu na lafo i lunga o lau whanau o whaafonga Tama, o te wha le au ngā ina i le suafo Yesu, i le mana o le toto Yesu Tama, o a fo i tamani,
ni mai tamau o le nunu faatasi fo i tama ma le mai uma tama o le toto mawalunga o le suka tama tatalo i lau faamalo longa i lau fanau mai o lato tu mua i o lato ma tiu vai ia iai le faamalo longa la ua fio ua uma ona e toto ngia a o mato faatuatua atu tama tatalo i la ua fio ia faie tusa ma lofina ngalo o lofina ngalo ia faamalo lo ino mato mai uma faamanuia tamai lau fanau o faalongolongo le ia fiafi a vea pea lau upo se toe faamanatu e tupu le faatuatua le tau longolongo a o lato faatuatua atu i lau faamalo longa faailoa le mana o lau upu e ala tamai lo tali a te i latou i mana onga o latou loto faamanuia la ua fio ia te i latou fesoso ani mai la ua fio le matou savalinga le nei vai aso ia mua au muni au la ua fio ia faapeona tai lo matou wola ma le soifua si o matou watunuu i se aso o muamua matou toe feiloai i le manuia o la ua fio tatalo tamai au faalinga ma mea lilo o lau malo se i e faailoa i lau fanau o he o mafuta mai ngalue i ai lo wanganga ia suhia o latou wolanga ina i o latou maua le manuia o le ola e faavavau au ane i tauna ono matou vala au leali ie ai o matou ngatete mo matou wava ma matau i la ua fio ma faia lou finangalo faamanuia o e tama ono le suafo o Yesu Keriso wa ala tuai le matou nei tatalo amene ma amene ma amene faamanuia le atua ia te outou ia malana faamalolonga hold on to your healing wa uma na ia faamalolo he already paid the price just receive your healing i le suafo Yesu i ora tātou upu le nā mai le atua i le nei aso o Kevin Uluiva le nei alofa tele mo outou tātou whailoha i le aso lua i le tātou o ngā tuspaia o loo wha ngā solo i aso le vai aso mara temi nei tātou toi whailoha i whasoi fuaia. Time.